Byiza nanone kuri mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Ni impinduka zikomeye cyane zimaze gukorwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni ukuvuga impinduka zikomeye cyane zabaye mu Rwanda mu buyobozi bukomeye. Hanyuma mbere gato yuko tugaruka kuri izo mpinduka ndabanza mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho tune kugaruka kuri iryo tangazo ry'impinduka. Byatawe ko Arabia Saudite yagabye ibitero kuri Iran. Byatawe ko Arabia Saudite yagabye ibitero byinshi cyane kuri Iran mu gusubiza ibyo Tehran yayigabyeho mu ntambara yatangijwe na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 28 Gashyantare 2026. Iby'ibi bitero byagizwe ibanga ariko Reuters n'ibiro nt'amakuru by'abongereza yanditse ko amakuru yabyo yahawe abayobozi babiri bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse bihamya nabo mu buyobozi bwa Iran. Ibi bitero nibyo bya mbere kandi bimenyekanye ko Arabia Saudite yagabye ku butaka bwa Iran mu buryo butaziguye. Ibi bitero bivuga ko Arabia Saudite yayigabyeho mu mpera za Werurwe 2026 bigabwa n'igisirikare cyayo kirwanira mu kirere. Umwe mu bayobozi bazi iby'iki gitero yavuze ko byari bigamije gusubiza ubwo Arabia Saudite yaraswagaho. Icyakora ntihamenyekanye ibice bya Iran iki gihugu gisanzwe ari inshuti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarasheho. Reuters n'amakuru by'abongereza yatangaje ko yegereye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Arabia Saudite ariko ntiyagira icyo isubiza. Biba nuko ku butegetsi bwa Iran. Nubwo Arabia Saudite kandi yakunze kwishingikiriza ku gisirikare cya Amerika mu kwirinda intambara imaze ibyumweru 10 yagize ingaruka zikomeye cyane kuri iki gihugu. Intambara ya Iran igitangira ku itariki 28 Gashyantare 2026, Iran nayo yahise irasa ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bicumbikiye ibirindiro bya Amerika mu buryo buremereye birimo Arabia Saudite, Oman, Kuwait, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar n'ibindi bikora ku buryo bukomeye cyane. Iran yarashe ku bibuga by'indege, bikorwa remezo by'ingufu n'ibindi ndetse ihita kandi ifunga inzira Hormuz. Ibyakomeje kandi guteza ibibazo isi. Uretse Arabia Saudite, Wall Street Journal yatangaje ko ku itariki ya 11 Gicurasi na kona Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zarashe kuri Iran mu kwirwanaho. Abazi iby'iki gitero bagaragaje ko Arabia Saudite kandi imenyesheje Iran iby'ibitero yayigabyeho, ariko nyuma ibihugu byombi bigirana ibiganiro bya diplomasi ndetse Arabia Saudite ibwira abi Tehran ko nibongera izabarasaho byikubye ubushyamirane buhagarara ubwo ngubwo. Bivuga ko ubwumvikane bwagezweho nyuma y'uko Iran na Amerika bishyizeho agahenge ku itariki ya 7 Mata 2026. Iran na Arabia Saudite ntabwo byumvikana cyane ko Iran igizwe n'abashia mu gihe Abiriyadi ari abayisilamu b'abasuni badacana uwaka. Ibitero bya Iran kuri Arabia Saudite kandi byagiye bigabanyuka uko iminsi yicumaga, byavuye ku bitero 100 hagati ya tariki 25 muri Werurwe 2026 bigera kuri 25 hagati ya tariki ya 2 n'itariki ya 6 Mata 2026 nk'uko imibare ya Minisiteri y'Ingabo muri Arabia Saudite ikomeza kugenda bigaragaza. Muri amakuru mu buryo bwinshi y'amakembere gato ko tujya ku itangazo ry'impinduka, mbabwire ko witwa Donald Trump yerekeje mu Bushinwa mu ruzinduko yitezwemo kuganira na mugenzi we Xi Jinping ku ngingo zitandukanye zirimo ubufatanye mu by'ubucuruzi, umutekano mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati n'ahandi. Bwana Trump werekeje mu Bushinwa ku itariki ya 12 Gicurasi 2026 aheruka mu Bushinwa mu Gushyingo 17 ubwo yayoboraga Amerika muri manda ya mbere. Yavuze ko yiteze ibiganiro birambuye ku ntambara ya Iran yisunga cyane Ubushinwa bugura ibikomoka kuri peteroli byayo cyane n'ubwo Washington yayishyiriyeho ibihano. Abajijwe ku bijyanye n'intambara ya Iran, Trump yagize ati sintekereza ko dukeneye ubufasha na buke bw'Ubushinwa. Intambara tuzayitsinda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, tuzayitsinda mu mahoro cyangwa se mu bundi buryo. Biteguye ko Trump agirana ibiganiro na Xi Jinping ku itariki ya 14 no ku itariki ya 15 Gicurasi 2026. Wa 11 Gicurasi 2026 Trump yabajijwe icyo atekereza ku kibazo cya Taiwan Ubushinwa bufata nk'intara yabwo, ariko Amerika yo igakomeza kuyigurisha intwaro nk'aho ari igihugu kigenga. Trump yavuze ko ikibazo cya Taiwan kiri mu byo azaganira na Xi Jinping ndetse ashimangira ko azi neza ko uyu mukuru w'igihugu adashaka ko Amerika kandi ikomeza kugurisha intwaro Taiwan. Ati nzabiganiraho na Perezida Xi Jinping. Perezida Xi ntabwo ashaka ko tubikora, nuko atugurisha intwaro Taiwan, ariko ibyo tuzabiganiraho.
Icyo ni kimwe mu bintu byinshi tuzaganiraho bijyanye n'uko Ubushinwa kandi bugenzura igice kinini cyane cy'amabuye aboneka hake ku isi ndetse bukanayohereza mu mahanga ku bwinshi. Biteganyijwe ko iyi ngingo n'izindi zitandukanye zijyanye n'ubucuruzi nazo ziza mu z'imbere ibihugu biza kuganiraho. Mu Bushinwa naho Trump kandi yiteguye cyane, aho polisi y'Ubushinwa n'inzego z'umutekano zatangiye kandi gukaza umutekano mu bice bitandukanye kugira ngo uyu mukuru w'igihugu cy'igihanganye ku isi yakirwe neza. Nubwo mu myaka ishize Ubushinwa na Amerika byahanganye mu bijyanye n'ubucuruzi, aho Washington yakunze gushyiraho imisoro iri hejuru ku bicuruzwa biva mu Bushinwa, mu Ukwakira 2025 impande zombi kandi zabaye zashyizeho agahenge k'intambara y'ubucuruzi kangana n'umwaka. Bwana Trump na Xi Jinping bari bahuriye mu nama yabereye muri Korea y'Epfo. Trump yajyanye mu Bushinwa n'abayobozi b'ibigo bikomeye cyane byo muri Amerika nka Elon Musk washinze Tesla n'ibindi bigo nka SpaceX ndetse na Tim Cook uyobora Apple. Rero uruzinduko rukomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye kugirira muri iki gihugu cy'Ubushinwa. Reka tugaruke mu Rwanda turebe impinduka zikomeye cyane zakozwe. Mbabwire ko uwitwa Dr Mark Cyubahiro Bagabe yagizwe umuyobozi mukuru w'ihuriro mpuzamahanga ry'ubuhinzi ishami ry'u Rwanda. Dr Mark Cyubahiro Bagabe wabaye minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda yagizwe umuyobozi w'ihuriro mpuzamahanga ry'ubuhinzi World Agriculture Forum ishami ry'u Rwanda. Dr Bagabe yabaye minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi kuva mu Ukwakira 2024 kugeza muri Nyakanga 2025. Itangazo ryasohowe na WAF rivuga ko nk'inararibonye mu buhinzi n'uruhererekane rw'ibiribwa ubuyobozi bwe buzafasha iri huriro kandi kugera ku byo yiyemeje muri Afurika. Dr Bagabe azanye ubunararibonye harimo kuba yarabaye minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda no kuba ari inzobere ku ruhando mpuzamahanga mu bijyanye no gucunga ubuziranenge n'uruhererekane rw'ibiribwa bikomoka ku buhinzi. WAF ihuriyemo na za guverinoma, abahinzi, ibihugu by'ubucuruzi bikora kandi bijyanye n'ubuhinzi, inzobere n'ibigo bigamije guteza imbere ubuhinzi burambye binyuze mu guharanira ko hashyirwaho politiki inoze, koroshya ubucuruzi no guhanga ibisubizo bishingiye ku ikoranabuhanga. Reka rero duhindure iyi ngingo ariko kandi tukiri ku mpinduka mbabwire ko uwitwa Minisitiri w'Imari n'Imigambi Yusufu Murangwa yahawe kuyobora urwego rukuru ni ukuvuga Governing Council rutanga umurongo wa banki y'iterambere y'Afurika y'Iburasirazuba ihuza ibihugu by'u Rwanda, Kenya, Uganda ndetse n'igihugu cya Tanzania. Urwego rugizwe n'abaminisitiri b'imari b'ibihugu bihurira kuri banki, rusumba inama ngishwanama ni ukuvuga Advisory Panel, inama y'ubutegetsi Board of Directors. Mu itangazo ry'iyi East African DB yasohoye nyuma y'inama yabereye i Kampala ku itariki ya 8 Gicurasi 2026, yavuze ko Minisitiri Murangwa yagizwe umuyobozi w'inama y'ubuyobozi asimbuye Minisitiri w'Imari wa Uganda Mattia Kasaija. Mu myanya uhoraho muri Minisiteri y'Imari ya Uganda Ramathan Gobe we yagizwe umuyobozi w'inama y'ubutegetsi mu gihe cy'imyaka igera kuri 2. Mu Banyarwanda kandi bari mu nama y'ubutegetsi ya East African DB harimo Reuben Karemera usanzwe ari umucungamutungo mukuru wungirije muri Minecofin ndetse na Faustin Mbundu uhagarariye abikorera. Uretse impinduka mu buyobozi bwa East African DB yanatangije ikigega cya miliyoni 13 z'amadolari Amerika kizafasha kandi mu kwagura uburyo abagore n'urubyiruko kandi bagera kuri serivisi z'imari binyuze mu bigo by'imari bakorana mu bihugu bigize umuryango. Ibikorwa bijyanye na gahunda y'ibikorwa bya East African DB 2024-2028 igamije kandi guteza imbere ubukungu burambye kandi budaheza. Nyuma y'uko mu mwaka ushize kugeza mu Ukuboza 2025 yabonye inyungu ifatika East African DB aho inyungu mbere yo kwishyura imisoro yazamutseho 51% ikagera kuri miliyoni 16 ndetse n'ibihumbi 930 z'amadolari Amerika yavuye kuri miliyoni 11 n'ibihumbi 200 z'amadolari Amerika mwaka wabanje. Minisitiri Kasaija yavuze ko imibare y'umwaka ushize igaragaza ukwiyubaka kwa banki mu gushaka amafaranga ndetse no gutera inkunga imishinga ikomeye cyane mu bihugu binyamuryango. Yakomeje agira ati uyu musaruro ni igihamya ko East African DB yubatse ubushobozi bwo kwegeranya amafaranga akenewe no gutanga ibisubizo by'imari birimo guhanga ibishya. Mwaka ushize
twateye inkunga imishinga mu nzego zinyuranye kandi mu bihugu binyamuryango byacu. Inguzanyo yatanzwe nazo zariyongereye kuri 40% mu gihe inguzanyo kandi zari mu bakiriya zazamutse kuri 52% kugeza mu mpera z'umwaka ushize. Ni imibare igaragaza izamuka ry'ibikorwa by'urwego rw'ibanki. Minisitiri Kasayija yashimangiye ko banki izakomeza kandi kwita ku gushyira mu bikorwa gahunda y'ibikorwa y'imyaka 5 kwagura amafaranga ajya mu mishinga y'ishoramari no gushimangira uruhare rwayo mu iterambere ry'akarere. Abandi bari mu nama i Kampala ni Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi y'Ubukungu muri Kenya John Mbadi ndetse na Minisitiri w'Imari wa Tanzania Hamisi Musa Omari. East African DB kandi yashinzwe mu mwaka wa 1967 ifite inshingano yo gutanga ubufasha mu by'imari na tekinike ku mishinga itandukanye ifasha mu iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'akarere. Kugeza ubu ibanki indi mu ntoki za leta ya Kenya, Uganda, Tanzania n'u Rwanda zifitemo imigabane ya 92%. Ibindi bigo by'imari birimo African Development Bank, Consortium of Yugoslavia Institutions, CBK Africa Holdings ndetse na Commercial Bank of Africa, Nairobi, Nord Bank Sweden, AB, Pabel ndetse na Standard Chartered Bank, London ndetse na Barclays Bank PLC London ibifitemo 8%. Ubwo rero nabyo ngibyo twavuga kuri Yusufu Murangwa. Hanyuma amakuru akomeje kugenda avugwa, andi makuru abakomeje kugenda avugwa abari menshi cyane. Reka mbabwire ko mu yandi makuru aravuga yuko ubuyobozi bwa Rwanda Housing Authority bwagaragaje ko imirimo yo kuvugurura inyubako y'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB iteganywe kurangira muri Kamena 27. Nibikubiye mu mishinga migari Rwanda Housing Authority iteganya gushyira mu bikorwa mu mwaka w'ingengo y'imari 2023-2027. Teganywe ko umushinga wo kuyivugurura uzatwara arenga miliyari 2 na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda, ukaba kandi waragenewe miliyoni 997 ndetse n'ibihumbi 700 ku ikubitiro. Inyubako izatunganywa ibijyanye n'amashanyarazi, ishyirwemo generateur zishobora kwaka mu gihe kandi umuriro wabuze na transformateri zayo zimurwe. Kuva kuwa 5 Gicurasi 2026 nibwo byatangajwe ko inyubako ya RDB iri ku Gishushu ifunzwe by'agateganyo kubera imirimo yo kuyivugurura. Ibigo n'inzego byakoreraga muri iyo nyubako byamaze kwimurwa zose kugira ngo imirimo yo kuyivugurura itangire. Nyuma yuko ifunzwe by'agateganyo, Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore yari yabwiye TV10 ko mu by'ibanze byagaragaye mu igenzura ryari ryakozwe harimo ikibazo cy'igice gisukura amazi yanduye by'umwihariko ava mu bwiherero, ariko ko azakorwa n'irindi genzura. Twavuga ko igishya cyaje ari uko twafashe icyemezo ko bikosorwa abantu batarimo. Ati bimwe mu byo tuzakora harimo kurebera hamwe byose icyatumye kandi tuvanamo abakozi, no kugira ngo twongere turebere hamwe niba hari ibindi bibazo byaba birimo byose bibe byareberwa hamwe. Yongeye ati twari twamaze rero kubona amakuru agaragaza ko hari bikeneye kandi kuvugururwa nko ku bice bisukura amazi, hari bitameze neza mu nsingati z'umuriro. Ubu byagiraga ingaruka cyane ku gukoresha ascenseur aho wasangaga zigenda gahoro, ati bitajyanye n'inyubako. Urebye ati by'ingenzi nibyo rero, ariko mu kuvugurura tuzakora inyigo ati turebe n'ibindi byaba bihari. Icyo gihe yasobanuye ko iyo nyubako kandi itazasenywa nk'uko bamwe babihwishwaga, ahubwo ko ari ibigomba gukosorwa. Inyubako iherereye ku Gishushu ifite metero kare 42,000 yaguzwe na leta kuri miliyari 42 z'amafaranga y'u Rwanda, nyuma y'igihe bivuga ko idafite ubuziranenge bukwiriye. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere imiturire cyavuze ko cyabanje kandi kuyikorera ubugororangingo kireba niba nta kibazo ifite. Isesengura ngo ryasanze ifite ibibazo, hafatwa ingamba zo gukosora amakosa yari mu myubakire yayo, harimo ayaturutse ku buryo yari yarashushanyijwe n'andi yo mu myubakire. Bivuga ko uko iminsi yagiye ishira ibibazo byayo byakomeje kandi kugaragara ku buryo byageze aho isaduka. Uko imyaka yagiye kandi ikurikirana, bivuga ko ayo makosa yakomeje kandi kugaragara, ari nayo mpamvu hafashwe umwanzuro w'uko ku mutekano w'abayikoreramo baba bimuwe ikabanza gutunganywa. Inyubako rero yagiye igarukaho cyane minsi yatambutse ku bijyanye n'ubuziranenge bwayo. Hanyuma uwitwa Ruto yagowe no kwakira inama yahuje Ubufaransa na Afurika.
Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko perezida wa Kenya William Ruto yagowe no gufata icyemezo cyo kwakira inama yahuje igihugu cyabo na Afurika, amushimira ko nubwo byari bigoye ariko yagifashe ndetse inama ikagenda neza. Ni inama y'ubufatanye bwa Afurika n'Ubufaransa, Africa Forward Summit, yabereye i Nairobi muri Kenya ku itariki ya 11 n'itariki ya 12 Gicurasi 2026. Iyi nama yari ibereye bwa mbere mu gihugu gikoresha icyongereza, yitabiriwe n'abarenga 4,000 barimo n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Ubwo yayisozaga, Perezida Ruto yashimiye Macron ati dutewe ishema no kuba twarakiriye inama, warakoze cyane Manuel kuba waradusuye. Igihe cyose uhawe ikaze muri Kenya, batweretse ko uri inshuti yacu, warakoze. Macron nawe yase agaragaza ko we n'itsinda rye bishimiye uko bakiriwe muri Kenya. Ati reka mbanze shimira umuvandimwe wanjye Perezida William Ruto ati kubera kwemera kwakira ndetse no gutegura inama ikomeye nk'iyi dufatanyije byari icyemezo gikomeye, ariko yarabyemeye ndetse ibirenze ibyo yigenda neza. Yashimiye mugenzi we wa Kenya, guverinoma ya Kenya n'izindi nzego zose zirimo iz'Ubufaransa zatumye kandi inama igenda neza. Ati mwagaragaje ikintu cyihariye ati muri inama ya Africa Forward Summit, ati ndagira ngo shimire amatsinda yose y'abafatanyabikorwa bari aha, buri wese wagizemo uruhare, mwakoze ibintu bikomeye, abikorera, abahanzi, abanyabugeni, abo muri siporo n'abandi, byari ibintu binejeje. Ati mwarakoze cyane, ntabwo bizibagirana. Yavuze ko Africa Forward Summit yageze mu cyiciro gishya, ashimira uburyo abanyakenya kandi babakiriye. Inama yaganiramo ingingo zitandukanye zijyanye n'uburyo Afurika yatezwa imbere ndetse n'uburyo batakifata uko biboneye. Muri iyi nama Macron yatangaje ko igihugu cyabo kitagifata umugabane wa Afurika nk'akarima kacyo, ahubwo ko gishyize imbere ubufatanye buri mu bwubahane kandi bufitiye inyungu impande zombi. Uyu ni umugabane ntagishaka ko Ubufaransa kandi bubona nk'akarima kabwo, aho abashoramari bumva ko bafite uburenganzira bwose cyangwa se bakizera amasezerano kubera ko ibihugu bya Afurika bikoresha Igifaransa. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko iyi myumvire yagezaho bamwe kandi batekereza ko Ubufaransa bufite ububasha bwo gushyiraho cyangwa se gukuraho ubutegetsi muri Afurika, ariko ko ibyo byarangiye muri 2017 ubwo yajyaga ku butegetsi. Mu gukomeza gufatanya na Afurika, Macron yijeje ibihugu bya Afurika ko igihe igihugu cye giteganya gukora ishoramari rya miliyari 27 z'amadolari y'Amerika kuri uyu mugabane mu nzego zirimo ingufu ndetse n'ikoranabuhanga. Reka mbabwire ko mu yandi makuru agezwe muri aka kanya, witwa Faure Esozima Nyasibe ni perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo. Faure Esozima Nyasibe yageze i Kigali mu ruzinduko rw'akazi, yageze mu Rwanda aturutse i Kampala mu gihugu cya Uganda, aho kuwa kabiri kandi yitabiriye irahira rya Perezida Kaguta Museveni muri manda y'imyaka igera kuri 5, wabaye n'umwanya wo kuganira ku ngingo zitandukanye zirimo amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Faure Esozima Nyasibe ayiruka mu Rwanda muri Mutarama 2026 nk'umuhuza mu bibazo by'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inshingano kandi yahawe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri Mata 2025 ngo asimbure Perezida wa Angola Joao Lourenço. Icyo gihe yagiranye ibiganiro na Perezida Paul Kagame muri Village Urugwiro hamwe n'itsinda ry'inzobere za African Union ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro byibanze ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo mu rugendo rwa diplomasi rugamije kandi gushakira umuti umwuka mubi n'uburyo bwo kongera ubufatanye mu buhuza ku rwego rw'akarere n'umugabane, hagamijwe kwimakaza amahoro, umutekano n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Faure Esozima Nyasibe yageze i Kigali mu gihe kandi u Rwanda rwitegura kwakira inama ihuza abashoramari n'abanyapolitiki baturutse muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi izwi nka Africa CEO Forum. Mu bayobozi b'ibihugu bamaze kandi kugera mu Rwanda barimo Minisitiri w'Intebe wa Côte d'Ivoire Robert Begle Mambe na Perezida wa Guinea Conakry Mamadi Doumbia. Abandi bategerejwe kandi harimo Minisitiri w'Intebe wa Mozambique Maria Bemvida Levi, Perezida Brice Clotaire Oligui Nguema wa Gabon, Perezida Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria ndetse n'abandi. Hanyuma dusatira umusozo wacu, reka mbabwire ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko ibihugu by'Uburayi bidakwiye kwihutira gufata u Rwanda ibihano bishingiye ku kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zarabikoze, abisaba gushyigikira ibiganiro bigamije gukemura amakimbirane. Mu ntangiriro za 2026 Amerika kandi yafata ibihano ingabo z'u Rwanda na bamwe mu bayobozi bakuru bazo, ibashinja guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu gufasha ihuriro rya AFC-M23. U Rwanda rwasobanuye kenshi ko rudafasha AFC-M23
kandi ko nta ruhare rugira mu guhungabanya umutekano wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, rugaragaza ahubwo ko leta ya Kinshasa ifite umugambi wo kurungabanya ibinyujije mu gufasha umutwe w'iterabwoba FDLR. Leta ya RDC yishimiye icyemezo cya Amerika isaba n'ibindi bihugu cyane cyane byo mu muryango umwe w'Uburayi gufata u Rwanda ibihano, kuko ngo nibyo bizatuma ruhagarika gufasha M23 kandi rukanakura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu kiganiro Perezida Macron yagiranye na France 24 ubwo yari muri Kenya, abajijwe impamvu European Union yo itari gufata u Rwanda ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bazo nk'uko byakozwe na Amerika, asubiza ko Uburayi bushyigikiye ibiganiro by'amahoro. Yagize ati dushimangira uruhande duhagazeho rwo gukomeza kuganira n'ababireba bose tunyuze muri inzira nziza kandi yoroshye, kubahiriza ubwigenge n'ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no gukuraho ingabo zose nta nubwo ari Abanyarwanda gusa bari ku butaka bwa Kongo. Perezida Macron kandi yatangaje ko nubwo leta ya RDC ikwiye kandi gusubizwa bice itakigenzura mu burasirazuba bw'igihugu, inagomba gusenya umutwe wa FDLR ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yatanze igitekerezo cy'uko ibihugu byo mu karere byakwifatanya mu rugamba rwo kurwanya imitwe iterabwoba ibihungabanyiriza umutekano. Perezida Paul Kagame kandi Macron na Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo bitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'ubufatanye bwa Afurika ndetse n'Ubufaransa, Africa Summit, yabereye i Nairobi muri Kenya ku itariki ya 12 Gicurasi 2026. Macron yabajijwe niba yarahuye n'aba bakuru b'ibihugu kugira ngo baganire ku kibazo kiri hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, asubiza ko bahuye ariko yahuye n'umwe mu gihe kimwe abura n'undi nyuma kubera ko kubahuza bombi bigoye. Yatangaje ko hakenewe ibiganiro bihuza Perezida Kagame na Tshisekedi birimo n'abahuza bose b'ingenzi, asobanura ko ibyo ari byo Ubufaransa buharanira mbere y'ibindi byose. Umunyamakuru yabaje Macron niba atabona ko Amerika iri kubagamira ku ruhande rumwe, asubiza ko bisa naho Amerika ishaka amahoro, bityo ko adatekereza ko abantu bakwiye kandi kuvuga ko ubuhuza bw'iki gihugu bubogamye. Ati numva ahubwo leta z'ubumwe za Amerika zisa n'izishaka amahoro, bityo rero sintekereza ko twavuga ko ubuhuza bubogamye. Uyu munsi nibwo bo bari kugenzura ikibazo ati cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Muri Kamena 25 u Rwanda na Repubulika Demokarasi byagiranye amasezerano y'amahoro mu Kuboza uwo mwaka, hasinywa andi yongewemo ingingo y'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu, ariko kugeza ubu umusaruro wayo nturaboneka. Perezida Macron yagaragaje ko mu gukemura ikibazo cyo mu karere abantu bose bakwiye kandi kwigengesera, kuko ibihano atari byo kandi bishobora kuzana amahoro, ahubwo ko igikenewe ari guhosha umwuka mubi kugira ngo u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bisubire mu biganiro, abahuza bose babifashe gukemura ikibazo. Perezida Macron yagize ati ntekereza ko buri wese ahutiyeho, ati kubera Abanyamerika kandi babikoze u Rwanda rugashyirwa ku ruhande, haba hari amahirwe make ati yo kumvisha u Rwanda ko rukwiye kugira politiki y'ubufatanye. Uyu mukuru w'igihugu kandi yagaragaje ko mu rwego rwo gukemura muri rusange ibibazo by'umutekano byugarije akarere, Uganda, Uburundi n'ibindi bihugu bituranye bikwiye kandi kwitabira ibiganiro by'amahoro. Reka mbashimire cyane, mbifurize gukomeza kugira byiza, turaza gusubira mu makuru.